što nije Makedonci da napravimo? Nije napravimo sve što se baraš od nas. Šta ja vama da savjetujem? Nije napravimo sve, vi ste u pravu. Sve što beše побарано od нас, ние точка по точка спроведовме. И го сменивме името. И не добивме тоа што очекувавме. Океј, еви да речеме дека се најлошите институции или организации НАТО и ЕУ. И то 29 години на држава се движела према НАТО и ЕУ. Правила работи кои не би ги направила во нормална ситуација. Сменивме име, прифативме да пишуваме историја со бугарите, прифативме да пишуваме историја со грците и ништо од тоа не беше реализирано. Ние ги направивме нашите задачи, тие нас не излажа. Што може да прави една таква држава? Која ќе стане на Сабајле, ќе се соочи и ќе рече, видите, овие нас не излажа. Што понатаму? Neki Makedonac gleda ovo, građani Makedonije i kaže, ok, ovo što Malogurski priča je tačno, ima smisla, slažem se i šta sad ja da radim? To je veliko pitanje, šta sad on kao pojedinac može da uradi? Može da razgovara sa ljudima i da nađe ljude koji slično razmišljaju i sa njima da se udružuje. Ja volim da navedem primer, sad zamislite vi da ste na Titaniku, vidite da će brod da potone, a vi umete da pravite šanse za spasavanje. Znate kojim putem treba da idete. I popnete se neko uzvišenje i kažete, ljudi, Titanik će da potone, ko će da mi se pridruži da pravimo šanse da se spasimo? Nećete na 3 vrste ljudi. Prva vrsta ljudi pogubljeno skroz. Šta? Brod? Ne znaju gde su. Druga vrsta ljudi će kaže, nemoguće. Titanik ne može da potone. I treća vrsta ljudi će kaže, upravo si, hajde da pravimo šanse da se spasimo. Moje pitanje svima vama. S kojom grupom ćete da sarađujete? Sarađujte sa trećom grupom i pravite pozitivan primer i ljudi će vam se pridružiti. I ja tu volim da navedem priču o kritičnoj masi. Naučnici su želeli da otkriju koliko je potrebno vremena na nekom prostoru da se obnovi život nakon što detonira atomska bomba. I odveli su 10.000 majmuna na jedno ostrvo u Pacifiku godinu dana nakon što je tamo detonirala atomska bomba. I otkrili su se da radioaktivnost nije preterano zadržala u vazduhu, ali su se radioaktivne čestice zadržale na dlakama od kokosovog oraha koje su majmuni koristili za ishranu. I od tih 10.000 majmuna uzeli su 10 majmuna i naučili kako da peru kokos u obližnjem potoku pre nego što ga otvore. I u početku je to radilo 10 majmuna, pa su drugi videli, pa je to radilo 20, pa 30, pa 40, pa 50, 60. Ali zanimljiva stvar se desila, kada je 100. majmun počeo da pere kokosov orah u potoku, svih 10.000 je to počelo da radi simultano. I to se zove kritična masa. Znači, ono što mogu ljudima, običnim ljudima da preporučim, u svom društvu, u svom okruženju nađite ljude koji se slažu sa vama. Gradite svoju mrežu. Nema veze što možda većina, 90% ljudi ne shvata priču. Nema veze, zato što promene u istoriji nije donosila većina, nego mala grupa dobro organizovanih pojedinaca. Francuzi su izračunali da je za revoluciju potrebno 3,5% stanovništva da učestvuje. Ne 50% plus 1 kako nas uveravaju da je demokratija, nego 3,5% ljudi koji su zdravorazumski, znaju šta valja, znaju kako treba i svojim primjerom pokažu da to funkcioniše i onda im se masa pridruži. Ja kad sam došao u Beograd iz Kanade, meni su svi govorili, ma nema šanse ti da uspeš, a da se ne učlaniš u neku stranku, a da nemaš veze, a da nemaš ovo ono, svi su među, ma neće nijedan film snimiti. I posle svih ovih silnih snimljenih filmova, posle evo 8 godina, od sam se vratio iz Kanade, svi ti ljudi koji su govorili da nema šanse, su prvi koji mi sada dođu i kažu, ma ja sam znao da ćeš ti da uspeš. Ja sam verovao tebe od prvog početka. Tako da, svi oni ljudi koji sada na bilo kakvu priču o promenama kažu, ma nema od toga ništa, to su oni iz prve i druge grupe. Pustite ih. Vi gradite kritičnu masu sa ljudima koji shvataju priču. I jednog dana kada uspete, svi će oni da nagrnu kod vas i reći, ja sam znao da ćete vi uspeti. Tako da, glavu gore, dosta poniženja, idemo da menjamo sistem.